Karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye mloli ndo mulisi wa Western Nyota TV. Karibu nyoni nyanga Nyasaye kasi handi kusangale nae umwitomie kulwa malaika horanga shikaendia shingalogo hireta shikaendia makwako viranga muta Nyasaye shiri Nyasaye ashinde mipango milaye kula mbugo olafu moyota witinye muyashirani mwene mani ni umanyire kosko viranga mo ala kuchingula na honya da haikomba mbu kunjisi mkwale Nyasaye amerakanye mkabi Stephen Hamati ndabuli losi esangalanga sana kuba nawe halala uwalibu no wa Western Nyota Nyasaye no mulai papa mulire Yesu Kristo inyanga ino ne yo ikasiye oli Nyasaye wetu mbabasi oli wo bunyali bwose ukuyireta hone ho kuwenga ho Simoni ziyoko kuchingula huyuwe umukonyi wefwe mulonjiwe likulonde shalo oungasinja eshiro babandu bauluhe khando babusi ambu batiye shitere umwamine iwe wakasi mipaka chiosi cheshalo achuranga katamati kama nyako langa eshalo shumu na shokhandi shama nyashulanga puti amanyonyi komuya ndetinye nityo mati byosi bisungango buhongo ndi bukulundu bubwo nefu khanda abantu bokulolango luyali lwo kuchingula uleti baba sizyo ndi bunyali bwo ndi bukose bubwo obulachweyanga tawe mwami huila hula mahonoko okhurumishire shingishimanulwa shokhurera uliyali kulira hilyo abantu bobo hose abakhuloranga bakhulirisia obakosie uloli huwalyo ana minwa chefu asubuhi nyanga hilo ulira Yesu Kristo mama wetu amen. Basi karibu Nyasaye no mulai lisomole furula okuchakira Zakaria nyongola kuikuwambu singalo kunyala okuini ao ebisikirasyo ebihuikaranga how to overcome limitations that hinder us biro ebindu mbulambwe ebihuikaranga bikira nikula hola abwene nomba kulosia lichomole Nyasaye abwene ta kuchakira Zakaria sura ya kuranga onyalo 18 mana ninjingula Timoni nindo lambu tsinzika tsine nzietso ni mureba malaika tana owalina sungana nasimbu bino nibindushi ni yanga lusiambu sino nitso tsinzika etisalasi ya Yuda na Israeli na Jerusalemu mano mwami ni amanya aberanyi bane abafundi bane carpenters bane nabo nireba mbubano nabo betro khola shina nasungabu tsinzika etio nitio etisalasi ya Yuda ohula olomundu yesi arachingula omurweta ne vano betere okutitekesya okutikuisya tsinzika etya mahanga akachinga tsinzika tyako kushalo sha Yuda okushisalasya ulolangane picha ya abasuku ba Yuda nomba Israeli abetso kubasalasya nebetsa mutingira munjira Zakaria loleswa mbubetsa munjira yetsinzika yaloleswa tsinzika tine nabo rwambu bano nibo abamahanga aketsa ngokusalasya Yuda nende Israeli nende Yerusalemu ne abola mbupetsa ngokusalasya Yuda nende Yerusalemu nende Israeli munjira bukato mundu shachingula omurweta babekalira ndibabakalusiasi nenjingulo murwe manaunga lusiasi nomba nenjingulo murwe nomba nehayo chingula murwe kamina ngefinyungwa kamina ngadikalirungwa kamina ngabu sibo ompaka bushenye lokubiramundu fulani ta endi limited ne Nyasaye shali Nyasaye wa limitations ta Nyasaye shali Nyasaye wo kuikara nomba okufinyirira tawe okufinyiranga nomsuku Sinfuti omusuku nityo ete kufinyiranga abundu alala matikira oleho sta katikira oleho cyandala kingulo murwe shenyelo cyenda ndala kingulo murwe shenyelo sterure mbere nenzi abundu ndita nibo nityo tinfuta shetani areranga mbulambu wefwe kachire hula kingu hata kachire mbu ahola ali abetsa ni honyene busho la staho atua inditawe umwana kataniye bulo mundu wa Nyasaye
yebulungwa machaka yebulungwa manachako okuikhala baadaye niakhala nachako kumola niakamola na handa achako kusinjira kubindu natema kuchendo mwene Nyasaye akulonga mbukuba abantu barula atua kutia atua indi swalonga mbukubebe kalirwa abala chingule mirweta hande habundu alala Nyasaye nyangambu kufunake limitations yose kufunake ebindu byose bikuikarra kachire kube abanyalo kula musemu tyose muhali hiyo yo butesha ni bubo yenyanga mukudo kurula kuluyali okula kuluyali lundi kate mirimo cha Nyasaye akulangira mukanisa yekomba ngo kule okurula abantu barano mutie 10 mutie 100 ukule kutia shikirambu obwami bwa Nyasaye ni kama imbegu elisati Yesu yabola nyangambo obwami bwa Nyasaye buingana imbegu elisati mustard seed mbune indititi mutimotiosi lakini lwira kwa ikulanga hombwami bwa Nyasaye kulone ndo kula shikhoere kunyeta shikhoere kuskala kwala yatawe ni Nyasaye owenyanga kule okurero mpaka kaminanga wikalirwe kaminanga obolero olarula holi yaota bohel etihali tiospe tiakikishanga olabundu alala show stata katambusi ano bonde Nyasaye show stata show kulata neshireli nyanda Nyasaye ndiota no mundu wa Nyasaye ni amanya amahua kada akachiranga ni kuboherwa abundala akachiranga ni kuanda mu stage ndala ni kula sutata akachiranga ni kuboherwa kwa abundu alala mukula sutata mbakatemirwe chevo kila kingu hata nishire chiranga ni bindu shinabikiranga ni kuanda alala ni bindu shinabikiranga kula ta ni bindu shinabikiranga awundi emirimo chevo cha Nyasaye kulangira ni kila kulata awundi emirimo chija mapesa koko abana bobo okula sholo langata buli amwali 1998 na amushire saino biroti mfuti kiranga biro ebindu bikiranga omundu omwana w'omundu anyalo kumenya abundu alala nala sutata anyalo kumenya abundu alala na salasi nala kingula katomurwe kwetawe likwali okuranga liri mutsinjero 14:34 tsinjero 14 olunyalo 34 obulungi bukingulanga lihanga ne obwononi ne tsisoni oluyalose obulungi bukingulanga lihanga ne obwononi ne tsisoni oluyalose eshindisho kuranga tingufuti okuranga etikiranga amani ko huikalirwa kanyoro buyangu eshindisho kuranga ekiranga bu onyalo kumenya alala esienya lo kumenya alala ndala kingu hata ndala sutatawe dihwali okuranga ne timbi ebible ibolambo obulungi bukingulanga lihanga Nikulo lihanga lirulanga mundu lihanga libulungwa nendo mundu akati nuobola mbo omundu achingu hanga nalo mulungi omundu ahulanga nalo mulungi omundu amete hanga nalo mulungi okumete watoto okula watoto okupanuka watoto kulinende Nyasaye muye mubwo kulinende obulungi mubwo obulungi bukingulanga nabolari ne obwononi ne tsisoni oluyalose obulungi bukingula lakini timbi tikurera tsisoni akaminanga timbi tikira obe alalalia tikira ole hosta atua yosi tawe omundu wa Nyasaye shenyanga kumenya alalata Nyasaye nyanga kukingure Nyasaye nyanga abantu be bahule mbwami wa Nyasaye okula kulimo lakini timbi tinyalo okuhunya timbi tinyalo kukira oleho okurula holi tawe shikira shina obulungi bukingulanga lihanga lyose bukingulanga katesha bukingulanga katalitala bukingulanga katekanisa obulungi bukingulanga omundu obulungi bwa Nyasaye Adamu nende Hawa timbi tekira ni baba limited bali nende uhusiano bwa embi sana nende Nyasaye lakini mundu wa Nyasaye timbi tiabwe tiabekarira baborwa balalia litunda eliaka musala kwa lia kariwo mukunda ta lakini timbi tiabao kwasia nende Nyasaye bali nende access babola anga nende Nyasaye bulijioni Nyasaye abakonyanga bali nende unlimited presence access kubao kwa Nyasaye naliwo shibali banyala kuibisata olwa bachenda mbulungi
sibali bali banyalo kutinguha kutingula emruechi abwe ni babola nde Nyasaye ni bachenda nde Nyasaye lakini olwabonona tsimbiti abekalira tyakira ni batyo kwibisa tyakira ni batyo kuba limited tyakira ni bana abundu shikira mbushonyelo kulla Nyasaye nolire tsimbita tsimbi tikureranga ishimba murwe tsimbi tikuikaranga Nyasaye akachirirotie shonyelo kusiata emipaka cha Nyasaye ya hekule shonyalo kutiata shikira shina ubwononi bureranga tisoni ubwononi bujiranga osikare halala Adam nde awa bekalirwa kulwe timbi umundu wa Nyasaye Kaini yekalirwa timbi tiekarra Kaini mpaka na alamu ishilamo mbu yesi ulola Kaini alamwira chialario mubujakirota umpango kwa Nyasaye kubulamu bwe shikwali kuriota lakini imbiyo wiri ya mwikara lwero mwana wabwe imbi ya mwikara ya murera emipaka bukachirembu shanyelo kuchenda tabundu ose ositawe anyala kuirwa umundu wa Nyasaye kwa habola kurie ebisebila kubula okubola kumakuwa kana nyande safira babeya imberi wa Nyasaye olwa babeya ni baba limited ni bekalirwa ikira timbi tireranga ishimba murwe timbi tireranga lifwa bekalirwa ananyande safira bafwa miaka chabo chirohula bafwa ebisebye balahoereta shina shabekalira ne timbi Nebukadneza yaro murucho muhongo imbi yo wechinjimisia ya mwinjira muo nabola ino siku ino niyo Babiloni yasi omwene nda ombohene nda amani kanje omundu wa Nyasaye omanyire Nebukadneza kamfosa kulo kwichinjimisia Nyasaye yamukalusiasi ikira Nyasaye akiyanga bechinjimisi na esinjo bukosia abo abetudui olaukambu shikalondo hanane timbiti fwana tiriena tao imbi yosi ikukalusinjasi para utane ne okwichinjimisia kuonyene okwachira Nebukadneza narula kubwami bamwini akubwami shikira timbiti okufimbi njo murwe obulunji buchingulanga na umono nabo bukalusinjasi ukudima otanga yaba demoted nacho kuba shingesolo yo mbulimo kulwashina mundu wa Nyasaye kulokwichinjimisia wakaukambu Musa omundu walola wabola nde Nyasaye moni na moni omundu watyo kurera malako ekumi imbi ya asira imbi yobrima ya kira Nyasaye namanya kushikulusha nebo namborambu olalola shalusho shanasubisi abantu banje lakini shuwijira ta shikira shina kubolero bole nende Luanda lurusia mati na olukupire no Luanda lokupire luno ni Yesu Kristo umundu wa Nyasaye onyala kulambu timbiti yosi tirityo bembeleza ta obibosi bukuikaranga bukudisadvantage anga buchirango ome eshakenya hango nyole Musa yekalirwa Musa yali limited Musa yaijirwa okuinjira mushalo sha Canaan kulobrima bwonyene Nebukadneza okuichinjimisia kwachira natya niyaya obulimo shinge solo mundu wa Nyasaye kubole kurie timbi tichiranga kufibobwe timbi tichiranga kuikarwe Saulo mundu wa Nyasaye wali omurwe kuko kwa yomba emiro cy'abantu bandi Nyasaye yamutola namukosia imberi w'abana ba Israeli babe muruchi wo kuranga omanyiro bulayi timbi ya murusia yaborwa to wiramaleki nende byose birimo niolayo nao hasia nabukula muruchi wa maleki nende solo tyose etialiti etilole mumoni mweti ndai Nyasaye nakana nabola umoyo kwaje kurobululumu ndamuchagula abo muruchi nabora Samuel olamusaira ta timbiti tete amulimita timbiti tete akira niekarwa timbiti tete akira na laba unyalo kingula omurwe kukwe hadita timbi tikiranga okoleshina timbi tikiranga obe abundu alala timbi tikiranga almost Judas ya omwechi umlakbechi ba Yesu Kristo hadi Judas nwali treasurer we ministry ya Yesu lwenele lakini imbi yo yanza mapesa mundu wa Nyasaye imbi yosi ona chichayata inyalo kurereta
unyalo bobrima unyalo kureretabu singabala reramus unyalo bokuyanza amapesa unyalo kureretabu singalwa Yuda ya mala yeira nafa bisebila kwereta namisa ekifumbi sho bwami bulitsa kulwa ibyo kuyanza amapesa obubi bwosi bukulimitanga obubi bwosi bukuikadiranga bukureranga emipaka mboleho uchenda ndenya saeta. Abraham arebwa unonuina abola Sara no mwana we ube wakira utesha ribo bwa haberende shida yebulo mwana ulangwa Isaka handishinga papa uwe arebwa Rebeka nuina abola mbushina no mwana we ube wali muitala lyao aundo mundu wa Nyasaye kubolanga nao ni eshika ranga litala lyenywe esharao limitation disisi ceiling ya rebwa ichendanga mwihuo be ichendanga mwihuo burima okohero wenge okohero shugulikire shikira eshola shugulikira tawe na shikire wikadure mipaka. Samson umundu wa Nyasaye wamani Samson yanywa haba Filisti nyangadala aba Filisti $1000 nende likumba elie ipunda yafua. Samson yalo mundu msiro yalo mundu wa amani obache wa Nyasaye kweli kuye amafura ka Nyasaye kali kuye lakini yali limitation ya rula na nende TB Bible bolanga buli aya titsanga yalanga bantu basatata yalanga bahasi bonyene liyatia Gaza nalo mundu muhasi natia Timna nalo mundu muhasi natia mbale ya Sorek nanyola Delila wamala na mala ya mlimita ya mala na uwerabwe na kulweti mbe mundu wa Nyasaye timbiti kuikaranga timbiti kureranga emipaka lakini obulungishi buchingulanga abantu bose obulungishi buchingulanga abantu urebore Abaebrania 12 bo lashina Abaebrania 12 Hebrews chapter number 12 ibo lairi okubane fwe chaka onyalo huranga okubane fwe khonefu olwabarubusi abangi bari bakuboto hane shingalilesi kure erubeka put aside kure erubeka buli shindu ekikustoera nende obwononi obukuhandanga mana kureho moyo okwiruha mumutiebano okurebwa imberi wefwe umundu wa Nyasaye abantu batiebananga bano mutsimbiro tya beruhanga bango Kipchoge bango Cheruyot no bahenga nonla mutsimbiro tya bola beruhanga chiwa betanga nemizigo befwalanga as light as possible tingubo etilanyalo obukira ndo busiro ndiberuhanga ta tingubo etilanyalo kuba esi limitations ndiberuhata chibanyalo quality gambutita chonyelo kumweso umbuko kwesi miti achingeta chanyelo kufala likoti tawe kulwashina yenyanga yangu he yeruho bulai so that limitation yosi ilabaho mbulambu weta Bible yoboranga bureru beka cyose cyikustoera nende timbiti kuandanga huo ibi kuandanga huo aundi no buri anomba no burima bukuandanga huo esyo imbi kuandanga huo ikuikaliranga obweibu kuandanga huo bukiranga nola menyo bulai nende muhayo nende abana nende musata uwo ta obwipi bunyalokira ole ho kwandi kwekasi sikira lo andi kubwa lo kuranga lo nyolo mushara ko kuranga na handi webereo no futwa no nyola limitations rimbula mbubo kulobu ono ni mundu wa Nyasaye rerube kashosi cyo kustoeranga nende timbiti kuandanga ho tyatyan te kuandanga ho buti kuikarre te kuandanga ho buti rewe ceiling yola nyala kurukata ti kuandanga ho buti kufinyire obeabundu alala ola rulaota mundu wa Nyasaye Bible bolanga obulungishi buchingulanga Daniel yali mushalo cheni lakini kulwa yaro mulungishi Bible bolanga ya chingulwa naba mulla kuma president keshalo mu Babylon yali bunde biche kile chamchingula ndishina obulungishi Shadrach Meshach na Abednego mushalo chene shilalaisho bachingulwa ila leo abota mundu wa Nyasaye onyalo khula kata ila lewe onyalo khula kata ebunde bucheni onyalo khula kata mwitoro nende shalo shilale shishiyota
onyalo khula abundu osi Nyasaye anyalo khukosi abundu osi Joseph yachingulwa nale buchemi yachingulwa kata yairungwa mu prison na handa bomundu mukhongo kata yairungwa yena nakasa khulwashina obulungi bwa muchingulanga alaba omwononi singanyanga yomuhaye wa Potifa ya mutema alaba omwononi obwononi bule bwa hamulimitre obwononi bule bwa hamuikaliro kuba prime minister nekira yabola shenyalo khola tsimbi mbere wa Nyasaye shikira yamanya obulungishi bwo buchingulanga omundu lakini tsimbi alahola tsimbi tsebiseshiria shikira yenyanga asangasi omundu nomba asangasi ombiri kuko mwene yakakosiye ayahabere Shadrach, Meshach and Abednego bachingulwa mushale cheni kulobulungishi Daniel yachingulwa mushale cheni kulobulungishi Joseph yachingulwa mushale cheni kulobulungishi Yesu Kristo mwana wa Nyasaye eBible ibolangabu ya siro bwononi nenayanza obulungishi ne Nyasaye namtuha mafura akayomba abashye betsinyanga titia mundu wa Nyasaye Yesu Kristo mwana wa Nyasaye esha muchingula esha kira naba beyond limitation bunale kalirwa nende shindu nelikwambu ya siro bwononi nasanga robulungishi Bible bolangamu he was anointed yabakwa mafura akayomba bandu berikaiye kulwashina kulobulungishi tsimbi tikuikaranga tsimbi tiretsanga limitation mbulambwefu ko ureba mkambi eholendie na nikaba tsimbi karanga ni aonio okwibulwa kwa kabiri kuitiranga nende mana Yohana uranga harano onyalo uranga ndaya ndo mustari kuno sana omundu yesi ousubirambu Yesu niye Kristo watana yebulwa nende Nyasaye owibulwa nende Nyasaye ni wina Yesu ousubirambu Yesu niye Kristo watana yebulwa nende Nyasaye ndamenyane kuboranga abandu bosi balongwa nende Nyasaye lakini shibali bosi abebulwa nende Nyasaye ta ndenyande kubore ehuitsusie emanyire wamanya abandu bosi shalo shosi balongwa nende Nyasaye lakini abana abebulwa nende Nyasaye niabo abasubirambu Yesu niye Kristo Yesu yetsera abebe bamuloba Bible bola mu Yohana 12 lakini abamwiyama yabayeresi okunyali bo kwihole abana abanyasaye nibo abali subira elira iye kaulre Yesu niye Yesu usubira mu Yesu niye Kristo watana yebulwa nende Nyasaye unyalwa hane shikira eshibulwa nende Nyasaye eshibulwa nende Nyasaye shiulange shalo oluyibulungwa mundu ya Nyasaye noula akaminanga sheria ya limitation sinyalo kutia hota shikira onyolango bulungishi obwitsa oburulana mbusubiri mu Kristo Yesu no babo family yanga Yesu Kristo nenwahaba wo family ya Nyasaye nwahaba wo family yanga Yesu Kristo shonyalo kuikarwa nende shirika obetsanga nwibulwe family eyuma limitations olundi ndalo muruchi wesha aloshino ndalla katawana siasa banji nibabukula abana nibamenya nabo ba adopta omwana wa president abukule namu adopta munzu mumwe katanika haba yebulwa munzu maskini katanika haba yali amanyo bulemu wa school fees ayarula katanika haba yali amanyo bulemu wa kuchenda kubirenja ayarula liye tanga tam family ya president pap limitations sifunira ebintu bya mwikaranga byosukula shikira mapesa karo mitoka chiriyo katanika haba yali amanyo wirzo mtoka ta alairwa driving school ye komtoka ebyo kulyalano biriyo mbuji ali ashayenyere limitations tiafuna kwa tirie buyebulwa munzu eyobuyinda yarerwa yaba adopted mundu wa Nyasaye nekirano mulimo kuonibwa obwonia amatsaika Yesu Kristo kafunakanga ebilamo bya matsaika kwebulwamo akahureranga emipaka lwakubulungwa munzu ya Nyasaye pap nekuba kwa hama ohurula mburuchi weshirima kuinjire mburuchi bobulafu obulamwo limitation obulamwo kuikalirwa omundu ula adopted munzu ya president ebindu byose ebibye niyenyo ti America na atia niyenyo somo hulaena na soma sikira shina no mwana omuruchi omundu wa Nyasaye olwo kusubiranga Yesu Kristo ni hulangwa abana ba Nyasaye nulo kuchaka ngofuna ka limitations na kujaka ngofuna kira katebindu bya matala kefwe ebya kuyombera kulolango oluyalo lu Abraham lwali mobe
khulolanga Musa oburima bwa yali nabo sibwalo bubwo mweneta Bible bolanga Musa yebulwa muluya lwa Levi ne Levi nde Simeon omanyire lo mkhana wabulangwa Dina ya taba sibwa nende ya raba sibwa nende mundu ulangwa Shikem bamala ni bakasyo mpango ni batia vera abantu ba Shikem no lwa Jacobo yana basaira nalambira ngabana betse nabo lambo Joshua nende Simeon nende Levi muri mushilamo shobi shikira mwero mundu ni musinyire ho asira yenywiriyo yeshilamo muluya olwa Musa yebulwa o akanyola Musa baadaye kamunyolo khurula khubakukanya mundu wa Nyasaye no bulayo kushughulikira no bulayo kuonibwa Bible balanga omundu naba mkristo Yesu omundu niyonga asibwa mkristo Yesu abe shilonge shiya akahale kawere lola kosi kahaba maiya obuya obukira mu oleho hwikarwa obuya obukira onyoro bulungisi obuluji bunyalo kuchingula obuya obukira rule mbononi obononi obunyalo hwikarama nobe chisinyo obe uchaywa no hwiyama Yesu Kristo ahoni abo mwai obulambo luhoni bungwa pap ne genealogy bu oluyelo ebulamu olwa amataika limitation amataika Yesu kasiyanga obibosi nikahurusi yao nikahuibulo obuya muluyelo Nyasaye mundu Nyasaye limitations zero biro ebindu bikuikaranga lakini nuiyama Yesu Kristo manoba adopted obe munzi ya Nyasaye shamanyira ko eshinyala kumuikarata Nyasaye shamanyira ko limitations sio sta ya muluya lwa Nyasaye kuli aboluya olwobulame bobukwano buhongo abana ba Nyasaye mwene abobunyali mo lonyo lore mwa position